hello now sim fitness pe pan na homo la long e follower te idam kim te kia tu ni kong la no pinai le ban bul ki mol dan hi hi ka ban bul ki mol dan pen ni sima ka zat le ni sima ke ki mol dan hi dan a hi nangi ki mol ngei lo khat le ni om kha le na san senit kilam dan na khat te ding kalamet na hi to bek tham lo na hi video na na tung ton in khan to na khat le ni na nga khak le comment section ong ge ham tangin ke pan suk pa ne le gym hi ban bul na ki mol chang ina ken hi pen anoa ka hi na ka edikai manina nang na ki mol chang ina dam takina na khai to lam na no hi poilo ina na khia suk chang ina dam takin khe sukina nanan ge ga na dam takana khia suk na ina pen na tha 100% load ding 100% load ina na no hi zal le 100% load za ning load zo lo hi som nga percent be load zo wa hi chang ina tuai chang ina nang nan ball pian ina dam tak khe suk chi pen na jang sinin tua zo chang ina hi na ki mol na man chang ina na tha tom ve ta salam tang liang sa ding hai le hi ke sa dan ina na salam tang tuai na pen i tha pen kẹt ina i tha lian bai deu chi na hi mo tuai chang ina hi ida ni na sin zelin ikimol man chang ina nung sa ding hai le jong nung sa na sa lin la tua i sal na ina pen i tha tam pi tak pen lian sak tua mi chi pen ongom son lom ka hi tua bek tham luina hi ka kimol dan khat pen nang na hi chang ina dam taka na hi ding pen ong de saking hi pen ken video ka edit ki kai manina ano man lang thei pen dinga kong bol hi na tuai chang ina nang hi ke kimol dan teng na kimol ngei lo om le na san sinin la hoi na sak le lai le se do tha hong piak sakin chi hong nge hi ni nge le to bek tham luina video ong e sak ni sima like comment ong pe khem po tunga lungdam ma mai hi kom nong comment na te khem po pen khong don ki man lo hangina ni simina na sim tang tangi nong comment na ju yuna video ong bol to zeling ka hi manina noi ki sab bang kong hu thai ding a om te comment na ong ge nun ong han cham ding hin no wa ding ina kong hop sot thei khan tok na ding video tuam thu hoi tuam ong han cham to zeling kai manina hi follow bol nai lo ten follow hong bol sakun la ka youtube jong subscribe hong penai lo ten subscribe na bol sakun chi ong nge ni nge le ong e sak hem po tunga lungdam ma mai